xihondzo kumbe transmitter i ririmi ra Xinghezi emigilogilo leyi kotaka ku tumbuluxa magandlati ya moya ya rhumela eka xiyanimoya ku tisela vuhaxi. Swihondzo swi na nkoka eka vuhlanganisi hikuva swi tirhisiwa hi vukorhokeri bya nkoka ku fana na vusirheleri bya tiko, vutihlanganisi bya khompyuta, vukorhokeri bya tinqingho ta le nyongeni xikan'we na vuhaxi bya thelevhixini na radio. A hi tekeni xinkadyani hi vulavula hi xihondzo xa 91.9. Sungula hi lembe ra 1984 vaakatiko va tindhawu ta Elim, Makhado, Vlefontein ku ya fika eVuwani a va hi khoma hi xihondzo xo phewapewa xa 90.0 endzhaku ku tirhisiwa ku tlula 30 wa malembe. Xihondzo lexi xi timiwile kutani namuntlha eku tinyungubyisa Munghana Lonene FM u amukela xihondzo lexi korhokelaka vaakatiko va le tindhawini ta timasipala ta Collins Chabane, Makhado, Thulamela, Musina na swiyenge swa masipala wa Giyani. Xihondzo lexi xi aname ku kota ku fikelela endlekanini wa Afrika-Dzonga na Zimbabwe ku nga Beitbridge. U amukeriwile eka Munghana Lonene FM u hi kuma hi 91.9 FM Makombandlela #tlakusa mpfumawulo.